militsy amin'ny tiandiny fahadimy magnaraka tao tika zao. Hoy zareo hoe voavilim-bola tindatirety. Tsy hoe voavilim-bola fa enti-pitiavagna. Enti-pitiavagna firenena, enti-pitiavagna tanindrazana. Ela nangirifiriana zahay zao. Indrindra moa fa zahay fahatry androy toy. Ia moa eto amin'ity fahatry androy toy, na eny fanatika vaoko malagasy ny tsy niantsonto mitady ady famonjena, mitady ady fagnahagna hoe vonjeo zahay Ndragnahary. Mpihira reo aby zao dia fa mitady famonjena zay. Mitady fagnafahagna. Ary efa mahatsapa aby tikagna fa tsy mety ny fitondrareo mpitondra reo. Zay fidiantikagna zao dia mpitary bato vilambava aby. Ty aminao ereo ty kibo ereo ty poso ereo avao ny mahamaiky ereo fa ty tsinjovagna tika vaoko madiniky tsy mba agnaty loha ereo. Karaha aby zao ty mariky tantandraza ty fagnavotsy hitako ty raha soa ty fa raha inty fa raha soa hahasoa antegna, hahasoa ty ankonantegna, hahasoa ty fianakaviantegna, hahasoa ty taranaka-tegna, hahasoa ty firenena toy. Hitsangagna tegna hagnentagna koa ty namantegna koa hoe andao tika koa efa ity ty raha soa, andao tika hanoagna ty raha soa ty fa ty hahasoa antika. Tsy vilem-bola zay, tsy hoe vidim-bola amizay fa ty fitiavagna ty raha soa toy, tsy ho tiategna manokagna tegna fa magnentagna ty namantegna mijaly mahatsapa mijaly tahaka antegna agny koa. Ka zay ty tsanganako eto zao zany, na tanora raho zao dia sahy mijoro mitsangagna zany fa vogno raho zao hanoagna tantandraza, vogno raho zao hiara mitologna hamonjy ty firenena toy na hiatsy amin'ny ty fahafatesagna aza. Fa tena fa tsy raha ray intsony ty raha atao reto mpitondra fanjakana tiategna reto. Tsy raha ray ny raha atao areo mpitondra fanjakana. Tsy raha atao areo manao kolikoly mangalatsy ambony latabatsy manapotiky firenena, manapotiky ty firenena ty Madagasikara toy. Inareo vao mamparitra Madagasikara toy fa tsy miankina aminay vahoakany e. Anareo mahapotiky io, inareo mampijaly firenena toy. Ka atika vahoaka andao tika hitsangagna tika, andao tsika hiraisaigna iray fo, andao tsika tsy hifidy andreo, andao hifidy Jesosy tika. Aleo Jesosy no atsangatsika hitondra ty firenena toy. Ty rafitry ty Jesosy ty enti mariky tantandraza ty rafitry avy amin'ny Jesosy. Mariky tandraza ty voately hitondra io fanjakana hoe rafitry vaovao io, rafitry baka an-tany an-tsagna, rafitry miavaka mifanohitsy amin'ny rafitry teo aloha io. Raika mampahatsy mifanohitra amin'io mihitsy ty rafitry vaovao. Rafitry hafa mihitsy. Ka zay ny tagnako agnaby. Andao tika fohatany roy mitsangana. Andao aby tika rolahy. Zany toliara aby. Na vezo, na sakalava, na ino foko misy anao dafa boka toliaragna andao hitsangagna hanoagna tika dida vaovao ty dia marika tantandraza iraisagna hanambatra hely hamosoka miara-milanja tongotsy miara-mamina tika zay mitambatra vato zay misaraky fasaka andao tikany iraisagna hanagna ny fanjaka misoratra iraso tsika tika dida milaza fa hagnavotsy io tsy hagnavotsy fa hagnapotika handetika reo tsy tika avao atao ero solomon devoly azo ero seza reo tsy silagny reo andao tsika hanoagna ty mariky tantandraza ty efa hitanay ty asan-tagna zay mahatonga zaho sahy zahay zao fa mariky tantandraza tena havotra antika satria maro olo enti mariky tantandraza efa ampy 3 kristiano olo miaraka amy velomy tsy mangoa hany reto mamatsy mamome hany hamonjy antsika vahoaka malagasy, hamonjy antsika vahoaky androy, vahoaky toliara. Dia zay moa tena nandiny fahadimy edy mba hisako mbola saiko avao rehe mba hagnaraky ty andiny fahaenina magnaraka ty. Sotra.